Ngiphi nature shona kwelanga nyavuka futhi baphume bumnyameni ngiphila futhi amaphansi kodwa ngiyaphakamama. Bantu bakithi danke siyabonga. It's about that time. Kanjalo sekuphinde kwabanjalo asiyeni Hollywood Bets. Do you have a Hollywood Bets account? Now it is the perfect time to get one and get a free welcome package. Just for successfully registering a new account, you get 25 Rand sign up bonus and 50 free spins to play Spina Zonke games on Hollywood Bet. To get this offer, just click the pin linked on the comment section below and use the promo code SKWM SKIM. This welcome offer is for new customers who are 18 years plus, 18 years and over. The terms and the conditions, they do apply. Play responsibly kwa Hollywood. Asiyeni kwi-episode yabafana bamba seDanyane Diaries. Danko. Danke siyabonga kanjalo sekuphinde kwabanjalo Grace and Peace Radio. Hope that's find you well and in dope and awesome spirit. Inja yeligazi eshayinja ngenyinja bese kukaka enye kufenye. Jaro mano. Njaya. AJ the DJ. Wathi mangasi uwe yimi mangasi uwe utamatu tsinga inja yeligazi. So bakala bakuzutelwa. Akala ubani best friend mano. Yaka Skim. So vandaag ngitale mbuza ke you always find one thing. Nangu AJ the DJ challenge. Njani. Ukrani njani. Imfethu. Uthanda ngehliziyona na ngesikolo njalo uyazi. Wakale ingoma ka Anthony Hamilton. Hey le ngoma le yangomsela. Njani wayikhulumi le. Umuntu emfethu. Unosiyona ka ulitshela ngani lunyana lila bantu. Wayithi batabona utsiba njaka ke tswa ka ina lwena ne. Ba re bona nje re benya basilini marabe motse re ho dipele tsa yona. Ara wa susha bufethi. Yo, ngibele ngilele ngesisu. Kahle ke enye into kumele niyazi ngo-AJ. People don't know that AJ esalihali alhamdulillah. AJ we embrace. From Dala, I'm one of the people kala ikasi. Ithingathi Catholics nithethokoza uembrace ababe Muslim. Ngama 90s. Yamjona. Benye esikele ngishaya ikulta. Letopi but full uniform bengifohloza kulominjalo yabo. So kala ngibambile lento njalo yabo. Namanje ngisayibambile yabo. Manje umbuzo omkhulu usamile ukuthi AJ ubale kanti ngoba uthi akusifuna usport. Yini lezi ukuthi angafuni isport? Njani. Ufake sipantitile mfethu. Kwamela njalo uyangazi njani ne? Ezinye izinto asifuna isihloko sisihlalo sesikhathi eside. Ayikho into ekhinyayo njengomuntu oboshelwe ukutshontsha amaphenti namavasi lapha nangani. So kumele uhlale naye la. Nirizile cabanga mfethu angeke njani. Hey awume kancane ngalabantu bakho njani. Nginento enzima la ngibhekane nayo. Amacala amaningi ngapha kumele ahlaze kancane. Lo muntu ukukhuluma into zakhe eziyela la ngifuna next ezomdiscuss omkhonini. Uyabona manje kumele nginifake kahle na understand ukuthi ubani uAJ. UAJ sayemsuthi kune-flop usitsheni abantu awomelwe ngapha kwawumthi omkhulu i-timer lakhawatheka may his soul rest in peace mathibela bekahamba njengaye kanje uAJ kwaba ne-flop eli-serious namasifika lapha nomagogo engibathe ngiyakhuzwa yakhala umagogo ukuthi yabona wena lihlolwana nali wena more yalwana mosikayenza ntwe umfundisi walahla iside lonto okwenzakaleni ume la umgodi la AJ washaya impama twa umfundisi irikiti Jali emfethu bekungasiphansi but mamela njalo yabona wena boda uzwini stamp izinto lezi zambe ngakhona yabona phele ukukhula namaphutha esiwenzayo ukuthi umfundisi ukuthi uPhoyisa ukuthi yafana njalo yazi kuyafana phela vele sihlanganise sishawanise sezinto eyiwazi yabona no umadala waba ne-flop nyana so umfundisi basingidonsele side ngithi umfundisi into ezisosi zilungisa so umfundisi wathi awume kancane wena ngathi umfundisi lo mfundisi akazodlala ngani yabo uthi yonke into idemon cabanga yazanga ngithuke kanje becabanga uthuka abosistere umagriza nani umfundisi yethisitho wathi awume kancane ngathi uthi imali ngubonisi yabo. I think this episode should be dedicated to
ama-big boss wangempela wethu, the people that who brought us into this world, into this existence, for us ukuthi sikwazi ukufika namhlanje Hollywood Bets sibone la idlala eGreyville la ngumabheleni asiphinga into ezi-right, i-Oledi, ama-Oledi wethu, because this is the only sad thing in common. He lost his mom. Bastard ukuphuma nje ngampela Shike station. Uthe ngasikudala, alobathe sekibhoreyile umkhotsi wakhe kimsiyana imanga. Ole nami labhora nalo. May their soul rest in peace because le ndlela bayihambile. Ebalambile intanyana. Mfethu kunabantu abangayi-understand ukuthi ngawusenjanjaseni ne. Mawuthi uyachecka evisit, ucheck-e home. 95% abomama. Akunamachita, akuna-auti, akunababa, akunani. Abomama. Umamami mangiboshwa beka ayisibhudla ne-weight. Ngiphume lapha umamami angangathi, uyangithola? And ubona sabathe ngithi mama mamela bamba umoya ngizokutshela mathi hey akafuni ukuzwa next. Afuni ukuzwa next, uyangithola? And kwaba ngathi abantu bamele sidlule kulesikhathi so that bakhona ukurelax njalo. But partly yangishaya yanto ukuthi yazi mhlambe we are responsible for what happened to them, uyangithola, because siyaspeed up yonke into bebayisafara kuyo, yazi stress sinjani. But anyway so thing yabona ukuthi bafike bayiyabo magogo amasotsha wethu lapho, yabona. Hey, yazi lento ngifuna sithathe size kuphi chani. High risk. Abantu bayeza kuthiwa hey Mkhwanazi, and the funny part South Africa, exactly last year this time, breaking news, uNtate Mkhwanazi wakhipha le date waze kwaba khona imadlanga commission ngalelanga. So thina ke sayibamba dalo kune flop lase high risk. Bukhali chop stem lapha nani. Yini high risk? Abantu abayizwa ngabahlala bathenwa ukuphaka kwenu scheme wangena waphuma. Awayicabanga into ukuthi ngeke ngathi uzoshiphisa kozikhumbulayo zethu. Uyozoshiphisa. Sabalele high risk bafethu kunenye indawo bathi John Foster. Abanye bayazi lapha eJozi ne. Isele. Kuneyinsimbi, kuneglass. Ungena ngebiometrics, isiboshwa sihlala phakathi singqunu lapha. Beliyakhala ichupi lapha yozokaka yosekhipha yonke into ezayifunayo amaphoyisa. Sahlala la almost the whole month. Khala ichupi ekuseni nantambama, ekuseni nantambama, ekuseni nantambama, yabona. But nevertheless bekuwabantu njalo ngikutshele ne. Everything le yayenzeka kithi, it had nothing to do nathi ne. Bekuyizinto ezenziwa abantu abanehonyonyo, abantu abacabanga ukuthi mhlawumbe you will destroy a man. You can never destroy why you didn't build it. Abasenzanga labantu and sihamba kanje sihamba ngoNkulunkulu, uyangithola. So into ebelapha njalo ukumbuze into njalo. Uyayikhumbula le abhari le beyigapha every day ekseni iyakhatha ngamanzi nje empompini. Emfethu ufuna nibuye Natal. Sithola la hayina 6 months ehleli lapha bayibulala ngethuba. Yakhumbula lapha. Ibulala someone eDurban ize lapha bathe mfethu wena icala lakho ngeke silikhulume. Silikhuluma mase uconfessile ukuthi uthengiswa abobani. Yeah, straight. High risk njalo hey ngikubuze yini. Mara kuze mina ngingaba ngcono ke ngayi high risk. Wena sobuya boma FNB, ubuya boma Hlathini kuphi? Ezophatha amakaka kanje. Yabona bangake ngichazele izitori zami zokuchupa ukuthi lento ekuthiwa ishupu yini. Hey ngeke wazi. Kunenje abathi Mkhwanazi. Ejanyana sasipayisa phakathi inside eBoxford prison. Izona fana kalke. Ukubulala wena. Kuphela siboshe besikhuluma nawe. Leya bengakhulumisi isiboshe. Beyithanda wena kuphela. Itrosha abantu ebondeni eseline. Ithi family yayo umfazi, abantwana. Ikhuluma iwani. Yawuthi benzi live. Sithole lapha ishaka uma 19 years ne. Ihleli lapha ikhuluma nomuntu ayenzini. Bathi yamprenga. Uyayibona iskeleton ke lesi. Chala. Washithi eje wikade le ngathi uchaya ke le. Umkhwanazi ngibulala leshashi. Hayi ngibulala. Yazi le awuthi yaphuma one day. Yathi kuyi family day. Yathi for the first time ngizophuma yakhishwa yini. Exactly. Ngiyakhumbula time. Yathi babunzimande angibizela umphemba la. Oh nangu uyangena. Yathi kumthema lami timer. Lo mfana wakho uyaphila lo. Yeah. Wathi mara wena scheme. Ngizokubulala ngikuhle. Bengakhulumisa umuntu beyibhekisa kanje straight for 1 hour empile kanje. Mari kwazi cooperate wayithi. Mara manje ke masifika. Khumbula first day siyongena ejele. Asize nayo kahle ke manje. Njengoba siyongena umathubane ekhala ingulubana ngibiza inyoni. Abantu athi ku sentence. Abantu bafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngo ejele no scheme. Ewafethu abantu ngeke babhilive kwenzeke enye into from a war. Must to sentence wase azange singene emgodini.
Azange singene emgodini. Saphuma sathi. Izobamba isound ne? Saphuma sathi. I think sihlele 3 years ngaphandle. Sizama ukuyiwahluka siyahluka lento. Yabhimba eHigh Court yabhimba eBloemfontein. Yabhimba sahlala sinje. Bathumela ama-Hawks. Yangena ama-call center bafethi niyafuneka high and low. Sathi labantu abami kancane sazilungisa. Ithe masingena kamfene. Abantu ngeke babelieve sashaya last dinner le last supper bayazi aboCharlie. aboChina bonke abantu bayazi bakhona. Bateka itafule njengoJesu nabafundi bakhe. Abonile ngube balapha aboChina. Bateka itafule badlula supper. Sasa kwaxoxa izinto kwangena ebhasini bashaya iconvoy. Nabo kwela. Ekutshela zange babelieve mfethu. Sifika sikokota sanibonani njani hayi sizenda yini bathe lenzene bake basukuma animeni kancane le imani ngaphandle le nithi sithi siboshiwe mele sizosefa sina 3 years sifuneka mele size la bathi hayi animeni kancane hlala lapha esisahlala yesihleli 2 hours basa compare bayenze qine ukubiza amaphoyisa ase off leza ngeveni bathi hayi nali iphepha labo ngempela labantu baboshiwe mele bazobhantiza Charlie nje singene reception sithi ivumba yalazi ivumba lasethe ngathi ungene emoshari ngathi ungene emoshari luke enye into ilento yesinda ke yenza ukuthi abantu bakithi nokubhesuka I've never smelled such a disgusting smell but after skashana yajwayela qina sonuka yona lento yasethe into mele igeze boqeda ukuphuma la uyabona asike sahlala lapha research khonele nje ngikhinyekile yathi khinyekile Charlie ayibeko yiphose umunye umhlaba ngala Sangena masifika belo yongena uqale uyibe i-big group ube i-A uqala uyi-B or i-A khona lapho Mr Pemba uyafuneka ngapha uqala uyi-B or uyi-A big group bese bayakuthatha ube A group definitely base i-B group singena lapha sithola enye ibhara abantu Solomon igama ligroup la ithi la iselini sesithathile idichizi yakavesakhe bekunenye ingalo ehlupha lapha eTaliban evesakhe abeyazidlalisa AJ ukhumbuze enye into lengama eTaliban bene hope ukuthi izohlaba AJ bekuyi-prison wala ngizibamba ngamasende engeke ibhilive ngizodlala amadayizi ngawo ngeke ibhilive stand-up line sangena injayeza umthimbane uyamkhumbula uThemba mfethu ngikhumbula kahle umthimbane safikele ezandleni zakamthimbane unjivani straight unjivani yabona mara bayashiya abantu mfethu emhlabeni yabona bayashiya abantu emhlabeni njalo yasifaka enkingeni inandozi yo story senandozi ayinandozi asifakela ukushisa njalo Sicela ubona i-EST ngamehlo. Siyazi bathi i-EST sibona intshange leyahlanga ukugura abantu bagijima yini bathi EST yindoda kudukudu abantu bagwinya amafoni abantu bayenze kudukudu kwenzakalani ngesikhathi uTiko loshinyana wefoni umanyunyunyunyunyunyunyu gaya uSolomon bamalenze thathele into ayi uSolomon abake bayifuna le phone abayifunile khazele yona straight lesipintshiwe kuthiwa bona sinesifile zasesipeleni 24 and believe you mina for funny reasons you remember must say high risk sifaka le phone le number uThaps wayiletha yile number ngispanisana manje serious le phone engene high risk le bese itikilisha ngayo namanje kusase same number ile ngispanisana manje yeah no I think nami kule khona phela ngamle number ngabe mina 30 years nginaleya number yalahleka la bara masimuva sesisuka observers sesingena D section abantu bafuna the big section our stay basithola bosiyakamela sithola amaphoyisa abantu amaphoyisa bafethu nisokela amaphoyisa bafethu mfethu mara basiphatha kahle abajida bona safikela kubo basikaya imbhede basibonisa ama-roots wesele ukuthi la kwenzakalani kahle basifaka eseleni le-right okungabhenywa khona yabona abajida sathola kwabantu abahlaphukelwe abangafuni umsindo nani yabona
hayi sancenga but niyazi ke attention cell survey. attention cell 70 attention cell Angeke abaningi bayibambe. This is the Yeah. most unique episode Yeah. because we are not going the traditional route. Yeah. Sihlele esihlahleni naselitsheni lenja yami. Eish, Now you've got a friend leyo identify nayo eyazi zonke izinto. Before I conclude the episode yavandag, AJ will tell you the things azazi ukuthi okay lezi ibezenjami engizazi ukuthi lezi ayizithathi. Lezi ngazi kahle ukuthi injami lezi iyazithatha. Masingena ke cell 70 kunalo madala weXhosa bebahlala babiza bathi attention cell 70. Utata. Akhala ukuthi uhlala aphi. utata afana bona utata bengasincane but bengiunderstand uyangithola thina singena kanje sifakwe eselini abajita abanento zakho abazenzayo thina siza nomlilo siza kanje siza ne-attention ye-EST yamaphoyisa wonke umuntu mfethu ufuna ukwazi laba mfethu bayazi ukuthi la sikhona mhlawumbe kuzoba ne-problem elike lahlakaza isele hey yaseshwa kanje liyasele Ama-ARV. lo mfethu lo baba uphusha into zakhe abantu baziphushela into zakhe abasahlalanga kamnandi ngenxa yethu Umuntu ufaka umese endweni. mfethu Ufaka imali. bazike zakhala iboshwa kuthiwa bafethu since ukufikela bafethu la eseleni angeke Sanampilo. akusanampilo la angeke bamkhumbula uConstable Stage nje ethi wathi uConstable yala ngamabhutsi uConstable wasahlobula dade EST dade gcine sithi yazini fuck le EST yabo bana be-EST don't stroke zonke le bar ze-EST sahlala naso i-stroke but nayi ibar eyiphethe ilo shoti umsono wakhe sosebenza ngayo safaka i-stroke ukuthi bafethu isikhipheni la le bosha zizosibulala because manje sihlala kabuhlungu ngenxa yethu Bala manje ibosha yakhumbula bezinetela zama-beats. Zifaka ama-beats. amatshalantiya mfethu amatshalantiya afakwa la ngaphandle Yeah. kunabanye sihamba nabo labafaka amatshalantiya nibuze mfethu unamatshalantiya wena ithi waselapha wena ngiyazi noma ukuthi hayi mawume kancane bayibiza lunch bar i-lunch bar angeke tshani amatshalantiya amatshalantiya amarimele phela phathi icikicana for amatshalantiya so that ayikhona ukuyikholisa ngeke ufaka amatshalantiya uphethe umthoko ufakelani Awushayane. kodwa Angeke uzenza njani njani ugrand mari njani bheka na Abantu Yeah. amakhulu la. Yeah. Bala manje siyawofrempa sesiya e-D section. Basifika ngikhumbula ukuthi usahleli kanje kwathi wakhaliflate. Yakhumbula sesiya. Ngoba nomsindo yana singawutholi siyahlahlamela mara sike saya la e-G section sobona isonto lethu sisimeme mfethu sis Isaac la khona mfethu Kwenzakala. mfethu masingene e-G section esiyezokhala amafethu mfethu uthi amajambi babheke wena awuwe umuntu bekathe mina bengeke balo mina bebangibona ukuthi le ine-enga le bekune-enga chali Hey bekune-enga blind bekune-enga First day kuyokapa uyikhumbula lento le. Bangitshela abantu baloko bathi ubalo AJ ukhuluma ngayo ngiyashiselwa. Bathi ubalo AJ ukhuluma ngayo lo. Bakuzoboshwa. Abantu bebangazi ukuthi AJ bekaphakama baye college. Othi uyazi. bazi mfethu uzohamba uye Southgate uye eCollett Drive ubuye uround uthi ungene emaponya ubuye ungene Eastern Eltso uyenza window shopping eselini elincane lingaka lokhu yawokha lawo awindawo Sa isikhathi AJ ngathi kuyengifuna ukuyobhala ngiyageleza. Ngangene 190 wasale opposite. Wahlala nenye beyisengiphipa ubusuku bonke. echani abona manga explode ngalesa sikhathi ayike ngayithethisa le bar ngathi mfethu Uzokhala ujijiji. soqabana Jumani ukhala iphaxa liphathi kwamanzi cha indoda ihleliwa nisukuma la ngaphansi ngibhekile yenze ngathi gidlile ngithi mfethu awume kancane sithi mfethu Yaphela. Good. How are you? Hi, siyenza. Kuleka. Sharp. Just now. Yeah. ngithi mfethu awume kancane sorry yazikhohlwa ngisho mara igcine seyijwayela kodwa ngithi mamela ngizokushaya ngebhomu ngizokukhipha la eselini bazobuyisela le e-D section That's what got the shot deal nje licala nomfazi. mfethu ishade enye indoda njengoba bana le nto ukuthi u-AJ ngathi sekashaya omunye ngesipina ngathi ngazongihlanyela ngizokuqosha naloku letha ley'tabani zakho la msukami Uyaqashola kuliwe opposite. Masifika abantu ozolamula scheme ngiyabuza ngithi hey, i-problem yini namhlanje? Wathi hayi. Akafuni ngifake yonke into. Wena usithatha kanjani?
into wenzani manje sipantita kanje eyazange usithathe serious Mfethu isipanditi iqopho. Ayilanto iqopho mfethu. Into ezikhulunywa lapho yezo nje ama-topic wakhona abantu ohlangana nabo ebalimele blind pipe. That's why bengafuni isibosha phambi kwamtshana. Yabona into emele uzisolve lezo ukuthi ubani ushaya abantu, ubani utshontshele abantu, ubani wenzeni. Siyami isikwebo kanjalo. Uyangithola. Kanti uma uyi-one yonke into iyahamba. but later AJ became the biggest producer and at that time being one of the leaders in the making a different generation bangizobiza abo Bizos nani AJ mele aqedelele le history yethu ke lesiyenzile la umuntu engaphenduka khona bathi asekuno Jesu eBoksburg prison Mfethu. from Bizos from ukubiza bokhanta kubula Khalifa Rabela Don't pop up kuya khona phansi. Mfethu Major League kuya la Euphonic. Mfethu abajita bayazazi abajita bebasiphakamela uyangithola. Straight no sigcine sivula istudio khona lapha esectionini esincane ngiphethe uVecha ngiphethe izinja zami zabomrapper. Sihlanganisa ingoma sahamba isikwebo njalo uyabona sahamba isikwebo just that uyenzeka ukuthi ezinye izinto mawuphuma kumele uziyeke ukukade ezinye because ezinye zibaleka ukudlula ezinye kahle kahle kumele ngabe umuntu ofair ngale yanje uyangithola I think I made more than 600 beats mainly hip hop le rave akho asasekhona ama drive babekile namanje uyabona awelu producer manje abantu abangaziyo I call him AJ the DJ exactly nasefonini kunjalo I do not call him Die Hard for nothing. Ingafanga le ndoda ke yangifela ke. Indoda yathatha ibullet. Abaningi bayayifaka kule nto skin this and that. Ngiyawazi amamenemene. The first time bangizoqala into yokubhala incwadi. I tell him, "Ngiseselini ihlele ebhaketeni." Uthi kimi emzala, uthini? Uthi hayi mfethu go for it. Why lokhu procrastinator because history yethu ibhaliwe igcwele yonke indawo. Umuntu engambe naye ngemoto ezi-18 ukuhamba siye court bekuyile ndoda indoda abashaya ngentakataka ngeminyaka serious yiyo le ndoda le indoda esesalahlekelwa yiyo yonke into kuphela alles yile ndoda ke le at least namhlanje lebona ngamehlo kunezinto esiphile nazo ekasi varivar alenzakalanga siyasakhala ngabantu asikhalanga ngabantu mara ke manje sesiyayivala njani in the now abantu ke banalento yemibuzo ukuthi endoda siyabona sibhekile la izinto zitshentshile kunamaqwezana manje igame itshentshile baba abantu abadala man angisawuboni ngathi ama stretch marks ngoba uwe phela umuntu osele spacing mina ngikubile umuntu odlala egame indango kwenzakalani DJ Charlie yazi ngawukhuluma lento yasekasi ukuthi yazi siphumile abanye abantu bakhona yabona abantu bayenzile ijustice abanye abayenzanga abantu banokufakaza basifaka into ezingekho kubo yabona nokukhuluma uthi man yazi ekasi kune problem abantu bahleli bapanulile nani awukhulumi nawo wonke umuntu bayazazi abapanulile yabona abantu kumele ba relax sipushe isipani yabona ukuspaneke abantu bangene entweni nani if kunento izwile ongayizwanga kahle kumele uconsult uthi mfethu ngizwile osho kanje uthini yabona then uzokhona umchazela umuntu hayi usho kanje kanje akhona ukurelax yabona lento ukuthi uthatha izinto ku social media uyazipersonalize uthi why lo muntu asho kanje why lo muntu ngathi ukhomba thina akekho umuntu okhonjwayo bafethu makuthi hayi not personal makuthi abantu bahleli abayenzini bayakawuza bayankentsha akhulunyi nawe khona abantu okhulunywa nabo the rest yazi ngabajita siyahlanganisa sonke yonke into izobamba yabona njalo espacini sekuyithi ama-hotman njalo sekuyithi ama-hotman ukuthi abantu abadala mfethu siney'ncosi kumele manje sisebenzele zona uyangithola kumele sipave lento mina kuthiwa abahambe nani lento it's not about now it's about in 10 years mase singekho iy'ncosi zethu zisale zigrand uyangithola kuyaliwa labantu abahambe leyo nto it's not for us it's for iy'ncosi zethu for generations to come yabona but also personal view ngale abahambe no Charlie mina ngiyayisupporta mina lento le uyayazi iview yami njani ngeke ngijike kuyo because remember at the end of the day umthetho wase-South Africa ubaluleke ukudlula wonke umuntu no one is above the law njani irrespective ukuthi you are a South African or you are from abroad uyangithola ma ula e-South Africa ingena ngomthetho yenza into zakho zibe right uyangithola but into engafuneki ukuthi ukhawathe abantu balimale abantu bayenzeni yabona but at the same time ngithi phela unyakaza so that abantu babe nefear bakhona ukubaleka because maloko bancenga ehambani ngeke bahambe labantu uyangithola baza lokhu badayiva abatakha abayenzani kuyafuneka nje kube ne-raw uyangithola but ngiyayisupporta lento mfethu abantu mabahambe so that iy'ncosi zethu Charlie uyabona uphakela nosisi Jacinta nalabantu ababhizi ngazo lezi zinto lezi they don't care about themselves they care about our kids not just their kids abantwana bethu nabantwana babafowethu nabantwana babonkulunkulu uyangithola ukuthi i-country enjani uyangithola izosala injani masesingene
Yangithola. 7 July. Kusile Hollywood Bets 2026 yi4. Uthini nje yami? Ngithi unabathi manje kwenza la. Usinyeni wathi bahale riqadile nje. Sayiqala nabo maphuzu. Aribonise bathu batha ubona something because sayiqala nabo maphuzu. laba badala babalekile. Abona awubizele nazi ingane la. No sesivalile. AJ, your last parting shot mfethu ku-2026 ngicabanga kusiphethe kahle leading to 2027 and above and beyond. Abantu bafuna ukwazi ukuthi what are those things lezo othi wena saziwa uwe ngalo skill. Mhlawumbe le nhliziyo abanye mhlawumbe uyayifonda lento and mhlawumbe uyabekezela kabekezeli mhlawumbe uyafeyika. Na ikamera ika AJ the DJ. Asivele siyimele i-right. Abantu abaningi abazi challenge ukuthi khonza kanjani. Abantu abazi ukuthi lo uthanda uNkulunkulu ngakhona. Yazi bafethu le bari le. Le bari le. It doesn't matter sikuphi. Singaye emafikeni siye ePhumfontein senzeni. Kujayive masithi Sunday ekseni shaya imoto. Emfethu uyaphi? Emfethu mina ngiyele kaBenji ngithe Taps. Lo muntu uyale kaBenjamin. uBenjamin nosimbiza uBenjamin noTaps. Yena mfethu uyasishiya uyesontweni. Bafethu akekho umuntu othanda uNkulunkulu njengawuthami. Ungambona mhlambe umjaje ukuthi lo muntu inhliziyo yakhe njani but lo muntu lo yena noNkulunkulu. Lo muntu wathatha yonke into engayifuni mina. Yonke into enethechali labantu bathatha but emfethu wonke umuntu uyayidinga attention. Unceda wonke lo muntu uqolela ukuthi mina naye sihlupheke anceda abantu. Engiporeke kabi ngithi mfethu inyuku ethoqina tachali makancane siyehlanganisa sifakele labantu ikazole senzele labantu into zabo zibe khona. Chale ngiyabonga mfethu yazi uyibambe kanjalo njalo yazi ngiyakufrusta. Ushayeza phelela. Ushada nini mzala badala le ndoda ishada nini le ndoda. Emfethu kunzima ukushada. Soshada abani mfethu? Yeah. Amari soshada. Ugqoke bani namhlanje? Ugqoke bani namhlanje nje? California hambo. Ayisebenzi phone yami. Sebenzi phone yami lapha. Ayisebenzi. Kahle kahle. Yeah, soshada njalo. Keep ubani. I don't know when right. Soshada chali Umelo. Sekashisa. Bengifuna nje ithombe zanamhlanje. Yeah. Hayi ke. Siku-7 July 2026 Hollywood Bets proudly powered ile episode yafandayo. So keep on and stay blessed until the next episode. Siyaphuma and then there's more to come. So I know what you've been saying, we are hanging on and we are clicking in there. We want this man, who AJ the DJ. So in the Telena, it is a bonus feature. Let us sail again. Take it away, brother Wongane.